Mihango ya kungania mawoni ma MUINGI riandikithia-ini ria kuhagura munini wa President RIGATHI Gachagua igitanywo kwambiririo muthenya wa RUCIU icigo-ini mbunge ciothe bururi-ini. Matanya ma munini wa President ma kurugamia mubango uyu ni maringire ihiga thutha wa igoti inene kuregana na CIRA wake wa kwendekithia mubango uyu rugamio. Kuhitukira mawakiri a Swanya and Company Advocates, Gachagua IHOYA-ini riakiugite mutaratara wa kumuhagura umanite na maheni na hodure na uma o wothe. Mutaratara uyu ni uragarara mithingi ya wathani wina waragania na hodu kuruhanitie MUINGI uria kwagirire, na waugite thiku imwe ndiganite kuhaririria mutaratara wa kungania mawoni ma MUINGI ndeto-ini ino, na MUINGI ubatie gukuruhania kuma icigo mbunge ciothe hamwe na wadi ciothe, na oho akienda igoti rirugamie mbunge ya bururi kunengera mbunge ya Senate riboti yo yothe yakinyanirie mutaratara-ini wa tariki 26 mweri wa Septemba. Gatagata-ini ka macira mangi kenda ma kwendekithia mutaratara uyu rugamio ni hamwe na riandikithia ria mumbunge mutumia kaunti-ini ya Kirinyaga Jerry Maina. CIRAINI wake akiuga notiri iria eheanitwo ya kungania mawoni ma MUINGI ndeto-ini ino ndiganite gugithingatwo uritu wa mutaratara wa kuhagura munini wa President, garama ya MUINGI iria egukorwo ho hari gwikinyia kuria mihango ya ungania wa mawoni iratafanirio ni ya iguru. Itua ria gutafania mihango eno kuri MUINGI wothe wa kaunti ya Kirinyaga thiini wa CDF Hall Kirinyaga Central neria ingiganira tu andu 500 ni kwagira gatiba kiene, na ho ungania wa mawoni maya kuhitukira nenda-ini ni mahitia kuona ti andu othe makinyeirwo ni mitambo ya internet. Kenya yote ishaamua, Kenya imedecide kwamba hapo juu wanataka kwanza mtu ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa rais, mtu mwenye atakuwa shupavu kwa kutenda kazi. Wameru wamekaa ngangali wakiwa wanangojea, ukibandilisa usibandilisa na mwingine ni Kithure Kindiki. Na tunasema Kithure Kindiki akichukua kiti ya Deputy President, tunajua ya kwamba Kenya yetu itaenda vizuri na kutakuwa na amani. Tukuhota gukorwo tukioya mawoni macio mothe by the end of the day matwaro RUCIU makikoretwo macokanĩrĩrio na report ya county ya Murang'a ithondekwo ati constituency ino andu maraigona ino engi maraigona nigetha riri itwarwo thiini wa committee ya bunge on Monday, na nigetha ona mundu gitwoka Gachagua ayoka mweke gaguka nigetha yariririe. Riu thutha wa kunganio kwa mawoni ma MUINGI muthenya wa RUCIU, munini wa President ni akaheo kanya etetere tariki 8 mweri uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.